Langhina long truck patong pen inura bangpu adima long amat apran kidam. Serdihon Arts and Culture Competition Ninia Pharman Kichengpon. West Karbi Anglong District alo umpanai PHC lapen jirikendeng PHC COVID vaccinations ke enjumpi. Pini anegang sama beta long pen neli beta thanbang phi sami promila tibungpi non beer tangtan pen archiboni tha. Dogmoka Police Station Kaparlo National Highway 29 Atowar Langhina long pini Jakhongpo chiklo niphai ingkora phoani ada por phai molok imphal pen kebang dang crate truck line truck inuramuni daphan kepatong tekang phirajok adima long amat apran kedam Bangso motor katewara bangphu amen laki Sidantha Singh arta ningkan ingkora pho asarbura amen Jadu Singh ahem imphal lorembam lapen Bangso motor along aria sanghuatum Tampajau Singh arta ningkan Krinar Kep ahem Imphal East lapen Rahul Singh arta ningkan ingkor kethom ahem Imphal West lebang sobirta dogboka police atum birta longsi adima long an humni duno leben apran kidam tangaphan thana an pondetlo birta kidi dunong atengki line truck abangke bangsomoni raphan patong tikang pitpen police atum ledun deangko warsai ke mechu NC ke kajia phan bor ilo bonta doboka tol geralong kahon thememe amotora phan ke pakhang duna tengpen nebdunong mo bangso motor lalakha laki NL01AF4300 bangso motor dogmoka police station along an wandedlo leben ki thitang arpum ki postmortem aphan dogmoka municipal board amotor pen Difu Medical College and Hospital an ponthulo dogmoka pen Moniram Bay Karbi Daily News कितना टाइम तो फिक्स तो पता नहीं सुबह में हुआ ना घटना तो उसके बाद तो हम जा रहे हैं क्या गाड़ी से हुआ चला कहाँ से आया था घर से कहाँ जाने गुवाहाटी क्या लाने के लिए तो अभी District Legal Service Authority lapen Wothalangso cases atom paterbi ponsi pini Wothalangso Serdihon aklamalong labangso Arts and Cultures Competition hinia pharman pangchengpo labangso Arts and Culture Competition amailong Wothalangso cases maipu Dhon Singh terangpen cases anama ingthur ponsi ason kachipate doan sitame pangchengpon pini labangso mailong alhi manpeng mindarkiri rongpi advocate Lonsing rongpi habi Longsing Timong Baithalangso Higher Secondary School Principal Milton Bay Professor Dongka Sarpo Dhon Singh Ingjai Teacher BHS School Penpina an kethigiringatum chitongdun Pinila Bangso Arts and Culture Competition along Hirjir Kihir Laben Arjan Kihi Chipate Pon Pado Cases Mai Pupen Sidame Josemet Pen Non Kevangchi Ovikimiatum Pan Labangso Arts and Culture Competition ke Panong Ponoputa Than Pachini Pontu Avres Rongpi Report Karbi Daily News Nijang Karbi Anglong Amriya Hawaralong Risk Communication and Community Engagement Josemet COVID-19 lapen routine immunization cherok tokamai amkachi CFCR holalong kipadopon La Somailong Josemet UNICEF lapen VHAI New Delhi cherabdut lapen implementation kapachun ponlake gharau lamding asa Lebangso cherok tokamai kidwa thipi alamki kidam tanganingkan penpini arnianta COVID-19 vaccination aduntu aim prim kachipi mate second dose ki bidundiatum ongdung aphai kidopena jok UNICEF puthot VHAI atum pen gharau lamding atum lapen asa ke klematum ICDS Anganwadi pen chenglok self help group atum pen labangso cherok tokamai padopono Nijang Karbiano angkang umpanai PHC lapen jirikendeng PHC along second dose aim prim kachipi Jum piklang pusi mailong dilipde coordinator thanpono lebena bangso phai ki jum pika potsi labangso cherok tokamai tami padonang kokluputa thanbachini pon Humson Be report Karbi Daily News সেকেন্ড ড'জ লোৱাৰ আগত আছিল 9 মাহ পিছত ল'ব লাগে এতিয়া 6 মাহ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আৰু এই প্ৰিকশ্যন ড'জটো 18 প্লাছৰ এতিয়াও তো সিহঁতৰ 6 মাহ বা হোৱা নাই তো যিবোৰ মানুহে 18 প্লাছত যিবোৰ মানুহৰ 6 মাহ হৈ গৈছে সিহঁতে ল'বলৈ পাৰিব
সন্মুখীন হয় আমি গম পাইছোঁ আমি মেক্সিমাম ঠাইতে গম পাইছোঁ যে ভেকচিনটো ল'লে কিবা কিবি হয় আমি নলওঁ ল'লে কি হ'ব তেনেকুৱা বহুতে কৈছে কিন্তু আমাৰ মানুহবোৰো কিন্তু সিহঁতক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যে এইটো ল'ব লাগে চাওক এইটো ভেকচিনটো অকল আমাৰ অসমত নহয় আমাৰ অকল উম্পানাইত নহয় বা অকল ভাৰতবৰ্ষত নহয় গোটেই ইণ্ডিয়াত গোটেই পৃথিৱীত কিন্তু এই ভেকচিনটো চলি আছে আৰু এই গোটেই ৱৰ্ল্ডত যেতিয়া চলি আছে এটা ভাইলৰ পৰা এতিয়া ধৰক 10জন মানুহে দিছে 10জন মানুহৰ ভিতৰত এজন মানুহৰ কিবা কাৰণত মূৰ বিষাব পাৰে বডিত ৰেজিষ্টেঞ্চটো কম থাকিলে তেনেকুৱা হয় তো সেইটো কাৰণে ভয় খাব নালাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰে একদম নিশ্চিন্ত ল'ব পাৰে আৰু আগুৱাই আহক চবে এইটো কামত আমাক সহায় কৰক Pinya Beta Bangke, Lapuansi, Ripon Siglo.